In the month of December, when I was waiting before the Lord Detsembrikuus, kui ma olin ootamas Issanda ees and considering what would be a proper and appropriate theme for this time, ja mõtlesin, et mis oleks õige teema selleks ajaks, trusting the Lord that we would build upon what has already been laid, usaldades, et me ehitame sellele, mis on juba rajatud. there was one particular theme that pretty much was in my heart. Siis oli üks väga konkreetne teema, mis oli minu südames. And for the next several days, we're going to attempt to lay this out for you. Ja järgnevate paari päeva jooksul me püüame seda siis esile tuua. Because generally about the third year is when you begin to get into specifics. Sellepärast, et üldiselt on nii, et 3. aasta on see, millal sa jõuad selliste konkreetsete asjadeni. And decisions are being made at that point whether you will go forward, maintain, or actually go backward. Ja sel hetkel tehakse ka otsused, kas sa lähed edasi, sa jääd nagu selle koha peale või sa lähed tagasi. Now what I realize is that there is a grace to help us to go forward. Ja ma mõistan, mida ma olen mõistnud, on see, et meil on ka arm, mis aitab meil minna edasi. Now we're certain that the love of God is consistent. Me oleme kindlad, et Jumala armastus on järjepidev. And I don't think any of us would question his love. Ja ma arvan, et keegi meist ei kahtle tema armastuses. I trust that none of us question his fatherhood. Ja ma usun, et keegi meist ei kahtle ka tema isaks olemises. Because as a father, he has promised to protect us and to provide for us. Sest isana on ta lubanud meid kaitsta ja meid varustada. And almost every picture that you see through the scripture proves that. Ja peaaegu iga pilt, mida sa pühakirjas näed, tõestab seda. But whoever was the chosen of the Lord, he did protect them and provide for them. Sest kes iganes oli Issanda poolt valitud, seda ta kaitses ja ta varustas teda. Now I am more certain than ever that we are a chosen generation. Ja mina olen väga kindel, et meie oleme valitud põlvkond. We are a royal priesthood. Me oleme kuninglik preesterkond. We are a holy nation. Me oleme püha rahvas. We are peculiar people. Ja me oleme üks eriskummaline rahvas. And our purpose is to show forth the praises of him. Ja meie eesmärk on tuua esile tema kiitust. The thing that he has done, he has called us out of darkness into his marvelous light. Ja mida ta on teinud, ta on toonud meid välja pimedusest tema imelisse valgusesse. And therefore, as sons of light, ja seetõttu valguse poegadena we display the light of God in the earth. Meie näitame tema valgust maa peal. I'm certain about these things. Ja ma olen kindel nendes asjades. There's nothing that is happening in the world that would convince me otherwise. Ja maailmas ei saa midagi juhtuda, mis veenaks mind teisiti mõtlema. I realize many changes are happening in the earth. Ma mõistan, et palju muutusi on maailmas toimumas. And people are searching for foundations which to stand on. Ja inimesed otsivad neid aluseid, millel seista. But our sure foundation is the Word of God. Aga meie kindel alus on Issanda sõna, Jumala And we sõna. can stand on that at all times. Ja me võime sellel seista alati. Okay. Teeme lahti 2. Moosese 1. peatüki ja siis loeme salmid 1-6 ja siis 2. peatükk salmid 1-2 ja salm 10. Ja need on Iisraeli poegade nimed, kes olid Egiptusesse tulnud. Koos Jaakobiga oli igaüks tulnud oma perega. Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Issaskar, Sebulon, Benjamin, Daan, Naftali, Gaad ja Aaser. Kõiki hingi, kes Jaakobi niudeist oli lähtunud, oli 70 hinge ja Joosep oli juba Egiptuses. Joosep suri, samuti kõik ta vennad ja kogu see sugupõlv. Ja nüüd siis 2. peatükk, salmid 1-2 ja salm 10. Üks mees Leevi soost läks ja võttis ühe Leevi tütre ja naine jäi lapse ootele ning tõi poja ilmale. Ta nägi, et see oli ilus ja ta peitis teda 3 kuud. Kui laps oli kasvanud, siis ta tõi selle Vaarao tütrele ja see võttis tema enesele pojaks. Ta pani temale nimeks Mooses ja ütles,
sest ma olen ta veest välja tõmmanud. We'll stop right there with the reading. Me peatume selle lugemisega siin. What I need to establish is the reason why the house of Levi was chosen. Mida ma tahan kõigepealt rõhutada või millele aluse rajada on see, et miks valiti Leevi koda. I find that there are absolutely no mistakes in God's choices. Ma olen leidnud, et Jumala valikutes ei ole absoluutselt vigu. And there is a clear reason behind each of them. Ja nende valikute taga on alati selge põhjus. Now the second thing that's important is this. Teine asi, mis on oluline, on see. Something that is chosen or someone that is chosen for a certain season may not necessarily be the choice for the next season. Et midagi või kedagi, kes on valitud ühe teatud ajajärgu jaoks, ei pruugi olla valitud järgmise ajajärgu jaoks. Now it's crucial to understand that. Seda on ülioluline mõista. Because oftentimes we can spend our lives in something that God is finished with. Sellepärast, et sageli me võime oma elu kulutada selle peale, millega Jumal on juba lõpetanud. Because he was using that particular expression at one time doesn't mean it will be all the time. See, et ta kasutas ühte teatud väljendust ühel ajal, ei tähenda, et ta seda kasutab ka teistel aegadel. Because as we progress in our study, sest kui me läheme edasi oma õpingutes uurimises, we will find that the Lord chooses from the house of Ephraim the next time. Sest me leiame, et järgmisel korral valib Jumal Efraimi kojast. And he doesn't choose from the house of Levi continually. Ja ta ei vali jätkuvalt või alati Leevi kojast. And then the final part of our story ja viimane osa meie loost will demonstrate that God chooses from the house of Judah. Näitab meile, et Jumal valib Juuda kojast. And in each case, there's a season that is assigned to each leadership group. Ja iga kord on üks ajajärk, mis on nagu määratud selle juhtkonna jaoks. Now, it doesn't mean that that person or group is discarded or thrown away. Ja see ei tähenda, et seda gruppi või seda isikut pärast siis heidetakse kõrvale. It just simply means that at different times in our lives we need a different grace to be imparted at that time. See lihtsalt tähendab seda, et erineval hetkel oma elus me vajame erinevat armu, mis peab meile osaks saama. Now I want you to write down these thoughts. Ja ma tahan, et sa kirjutaksid üles need mõtted. In the kingdom of God there is constant change. Jumala kuningriigis on pidev muutus. Each change requires us to move higher than the previous generation. Ja iga muutus nõuab, et me läheksime kõrgemale kui eelnev põlvkond. Every change indicates that there's a new leadership paradigm or a new leadership shift. Ja iga muutus viitab sellele, et on üks uus juhtimise paradigma või üks uus nihe juhtimises. What we will find in our study is that it is the death of a great leader. Mida me leiame oma uuringus on, et see on kas siis selle juhi surm and the arising of a new leader. Ja tõuseb esile uus juht. And the possibility is there for a leadership vacuum. Ja on olemas võimalus ka juhtkonna nagu, või juhi nagu vaakumiks, et võib tekkida vaakum. Except that God would raise up a fit leader for the next generation. Kui Jumal ei tõsta üles järgmist juhti järgmisele põlvkonnale. Now this is what nature and the spirit dictates. Mida loodus ja vaim dikteerivad ette. Is that wherever there is a vacuum, it must be filled. Ja see on see, et kus tahes on vaakum, see peab saama täidetud. For instance, if you look at a field that has absolutely nothing in it, is clear ground. Näiteks kui sa vaatad mingisugust põldu, millel ei ole mitte midagi, on puhas maa. You come back a few years later and it's filled with weeds. Siis sa tuled paar aastat hiljem sinna ja sa näed, et see on täis umbrohtu. Because there is nothing in nature that will remain a vacuum. Sellepärast, et looduses ei ole midagi, mis jääks nagu vaakumisse. So if you have a group of people together, nii et kui sul on grupp inimesi koos, and there is no declared leader,
ja ei ole ühtegi määratud juhti. Just come back in a short time. Tule siis lühikese aja pärast tagasi. And you'll find that someone has stepped into that leadership role. Ja siis sa leiad, et keegi on astunud sinna juhi rolli. Because there is demand in every season that a leader emerges. Sest igas ajajärgus on niisugune nõue, et juht tõuseks üles. Now the third point that I want you to have. Ja kolmas punkt, mida ma tahan, et sul oleks. What God is doing in the earth is more important than any one individual. See, mida Jumal maa peal on tegemas, on olulisem kui ainult mingi üksik isik. It is larger than any one tribe. See on suurem kui mingi üks suguharu. So what you will find in the earth today, Nii et mida me leiame täna maa peal? there is not a single minister, Et ei ole ühte üksikut teenijat või Jumala sulast. not a single ministry, Ei ole ühte üksikut teenistust or a single movement või üksikut liikumist, that has everything that God is doing in the earth. millel on kõik see, mida Jumal teeb maa peal. Everyone has some. Igalühel on osa või midagi. That's why there is no such thing as a single apostle. Ja sellepärast ei ole sellist asja nagu üks apostel. He gave some to be apostles, Ta andis mõnedele olla apostel, some to be prophets, mõnedele olla prohvet, evangelists, evangelist, pastors, pastorid and teachers. ja õpetajad. Not a single one of those expressions expressed Jesus completely. Mitte ükski neist üksinda ei väljenda Jeesust täielikult. It requires all of them working together. See nõuab neid kõiki, et nad töötaksid koos. Now, can I give you another thought here along with that? Kas ma võin anda teile koos sellega veel ühe mõtte? As you study the Hebrew language, Kui sa uurid heebrea kirja, keelt, I find it amazing that the idea one siis minu meelest on hämmastav see, et idee või see arv üks, all together, the concept all together, kõik koos and the word unity ja sõna ühtsus is exactly the same. on kõik üks ja sama sõna. Now, most of the time in the English Bible, I don't know about the Estonian Bible, Enamjaolt inglise keeles, ma ei tea, kuidas eesti keelega on, but wherever the word unity is, it was added by the translators. seal, kus on kasutatud, kus on sõna ühtsus või üksmeel või midagi sellist, siis see on alati lisatud tõlkijate poolt. And what God always intended Aga mida Jumal alati plaanis, is that we would live as He, oli see, et me elaksime nagu tema, one, üks, all together. kõik koos. That's why in the Song of Solomon, Sellepärast ülemlaulus it declares that He is altogether lovely. ta kuulutab, et tema on üleni või läbinisti armas. So if you get us all together, Nii et kui sa tood meid kõiki kokku, that's when we present the loveliness of God. siis see on see, mil me esindame Jumala armsust. That's when God becomes desirable to the human race, See on see, mil inimkond hakkab igatsema teda, when we're all together. kui me oleme kõik koos. Oftentimes in North America, animals will migrate at certain seasons, especially birds. Põhja-Ameerikas teatud aastaaegadel loomad migreeruvad, eriti linnud. And you will have some that will migrate from Canada down to South America. On mõned, kes migreeruvad siis Kanadast Lõuna-Ameerikasse. And the amazing thing about that flight is that it is made without stopping. Ja hämmastav selle lennu juures on see, et see toimub ilma peatuseta. And I found that extremely interesting but pertinent to our study. Ja minu meelest see oli väga huvitav ja mis puudutas ka meie uuringut siin, õppimist. Because one of the things that you could say that we're doing right now is migrating. Sest üks väljend, mida sa võiksid öelda meie kohta, mida me teeme praegu, on, et me migreerume. We're migrating back into God. Me migreerume tagasi Jumalasse. We came out of God Me tulime välja Jumalast and we're returning back into Him. ja me läheme tagasi temasse. And the process can be called a journey. Ja seda protsessi võib nimetada rännakuks. Now what I find in the animals, there are certain triggers.
ja mida ma nendes loomades näen, et on teatud sellised ärgitajad või mingid asjad, mis panevad neid seda tegema. And they're responding to certain cues within them and without. Ja nad vastavad teatud nagu vihjetele nii iseenda sees kui väljaspoolt. I find that with each of us that's exactly the same thing. Ja meie sees see toimub täpselt samamoodi. We're responding to the cues within us. Me vastame nendele vihjetele või asjadele meie sees. And we're responding to the seasons of God outside of us. Ja me vastame Jumala ajajärkudele, mis on väljaspool meid. And what we realize is that we must move and be precise with those seasons. Ja mida me mõistame, on see, et me peame vastama nendele ajajärkudele täpselt või me peame nendega kohanduma. In other words, the word would be accurate or exact. Ja teine sõna selle jaoks on täpne. When the Bible tells us to walk circumspect. Kui Piibel ütleb, et meile, et kõnni täpselt, Jumala sõna ütleb meile. So, exactness is what we're looking for. Nii et see täpsus on see, mida me otsime. So, let's ask a couple more questions. Küsime veel mõned küsimused. When you look at an animal migrating, kui sa vaatad loomade rännet, question number 1 is, where's the animal going? Siis esimene küsimus on, et kuhu see loom läheb. And why are they going there? Ja miks nad sinna lähevad? That's simple enough. See on piisavalt lihtne. You got to ask yourself the same question. Where am I going? Endalt tuleb sama küsida, et kuhu ma lähen? Why am I going there? Ja miks ma sinna lähen? Or am I just taking a trip? Või olen ma lihtsalt reisil? Või lähen ma lihtsalt reisile? You see, if you can't answer that question, sa ütled, et sa ei saa vastata sellele küsimusele. The journey will be very confusing. Et rännak on väga segadust tekitav. And what will end up happening is you roam around in a wilderness for 40 years. Ja mis siis juhtub on see, et sa lihtsalt rändadki kõrbes 40 aastat. Trying to figure out where you're going. Püüdes selgusele jõuda, et kuhu sa lähed siis. Now, isn't it amazing that you had several million people together and only a few knew where they were going? On hämmastav, et sul oli mitu miljonit inimest ja ainult mõned teadsid, kuhu nad läheksid. What is it like in your nation? Kuidas on teie rahva keskel? Do you know where God has taken you? Kas te teate, kuhu Jumal on teid viimas? And do you know why you are going there? Ja kas te teate, miks te sinna lähete? Does the vast majority of believers in this country know that? Kas suurem osa usklikke siin rahva keskel teab? Now let's settle something. Paneme midagi paika. As long as we keep thinking we're going to heaven, nii kaua, kui sa mõtled, et me läheme taevasse, you're probably going to wander around for a long time. Siis sa ilmselt eksled ringi palju pikka aega. And you'll go from one camp to the next camp trying to figure out where this is going. Ja sa rändad ühest laagrist teise, mõeldes, et kuhu see küll jõuab. If you haven't figured out why you're going, where you're going, kui sa ei ole aru saanud, miks sa lähed sinna, kuhu sa lähed. See, it's not about going to heaven to get a mansion. Asi ei ole selles, et minna taevasse, et oma villat saada. And I know possibly I may upset some Christians when I say that. Ja ilmselt ma pahandan mõnda kristlast, kui ma nii ütlen. But how can you go to get who you are? Kuidas saad minna kohta, kus sa oled? Aha, yes. Yeah, it's impossible. Ja see on võimatu. Because you take you with you all the time. Sa võtad ise ennast ja alati kaasa. And it is very clear from John chapter 14 ja Johannese 14. peatükist on väga selge, that we together form the mansion that God lives in. Et meie koos moodustame selle mõisa või villa, kus Jumal elab. So I can't go to get a mansion. Nii et ma ei saa minna, et oma mõisa saada. I am a mansion. Ma ise olen see mõis. Come on, say that with me. Ütlen minuga koos. I cannot go to get a mansion. Ma ei saa minna seda mõisa saama. Because I am the mansion. Sest mina olen see mõis. You see, that will change your world. Ja see muudab sinu maailma. So this is the thing that I'm clear about in this. Ja see on see, milles ma olen selge. I know where we're going. Ma tean, kuhu me läheme. And I know why we're going there. Ja ma tean, miks me läheme sinna. Now here's the next question. Järgmine küsimus on see. What is between point A and point B? Mis on punkti A ja punkti B vahel? What is between the starting point? Mis on selle alguse punkti? And what is between the ending point? Ja lõpupunkti vahel? That's called your journey. Selle nimi on sinu rännak. That's your migration. See on sinu migreerumine. And when I look at the animals, ja kui ma vaatan loomi,
And I look at maybe even the fish of the sea sometimes. ja mõnikord isegi merekalasid. Wow. ja enamjaolt on see toitumisaladelt siis kudemisaladele. When the birds migrate, they feed first. Kui linnud rändavad, siis nad kõigepealt toituvad. They prepare themselves to move. Nad valmistavad ennast ette, et liikuda. And then they're not distracted in the process. ja siis nad ei saa nagu kõrvale juhitud teelt. And so they go from point A nii et nad lähevad punktist A to point B, punkti B. very clear väga selge, about where they're going. kuhu nad lähevad. Are you clear about where we're going? kas sul on selge, kuhu me läheme? Everybody. on kõigil selge. Are you clear about where we're going? kas sul on selge, kuhu me läheme? My next question. mu teine küsimus. Why is it that the animals will usually move along water routes, rivers? miks on nii, et loomad põhiliselt liiguvad veeteid pidi, jõed, And always adapting to changes in water temperature? ja alati kohanevad muutustega vee temperatuuris? The next question. So you got water involved here. Esiteks siis on veega see seotud. Now listen to the next question. ja teine küsimus. Why is it that some do not survive the trip? miks on nii, et mõned ei jää ellu sellel rännakul? Is survivability best for the genetic line to stay strongest? kas see ellujäämine sõltub geneetilisest liinist, et need kõige tugevamad? Now you may ask, why this question? võib-olla sa mõtled, et miks selline küsimus? Because everybody that starts with you may not necessarily make it to the end with you. sellepärast, et kõik, kes sinuga alustavad, ei pruugi alati lõpuni jõuda koos sinuga. And if you understand that, ja kui sa mõistad seda, you will not be troubled in your heart. siis see ei põhjusta nagu raskusi su südames. When you study the great Serengeti in Africa, kui sa uurid Serengeti piirkonda kuskil Aafrikas, and the wildebeest herd lives in the Serengeti, no igatahes need loomad, mis seal elavad, and they migrate annually. ja nad iga aasta rändavad. But it's interesting that you always have prides of lions there as well. aga huvitav on see, et seal on alati ka lõvid. And it's amazing how that they know how to pick off the weak ones. ja on huvitav, kuidas nad oskavad need nõrgad sealt välja korjata. Doesn't that sound like the devil? kas pole kuradi moodi, Able to pick off the weak ones. kes korjab need nõrgad sealt välja? But yet it keeps the genetic line strong. aga ometi see hoiab selle geneetilise liini tugeva. And every year, millions of them make the journey. ja igal aastal miljonid loomad lähevad sellele rännakule. But what we must understand aga mida meil tuleb mõista, is that some will not survive the trip. on see, et mõned ei jää ellu selle jooksul. Now, what I want you to really understand mida ma tahan, et sa mõistaksid, is that we have started a trip together. on see, et me oleme alustanud ühe rännakuga koos. And if some does not survive the trip, ja mõned ei jää ellu seda, don't throw them away. siis ära viska neid minema. Don't call them non-Christian. ära nimeta neid mittekristlaseks. They just didn't survive the trip. Nad lihtsalt ei jäänud sellel rännakul But they ellu. still have a place in God. aga neil on ikka oma paik Jumalas. Are you with me? oled sa kaasas minuga? The final thing that I want to say about this ja viimane asi, mida ma tahan öelda selle kohta, is that it's interesting what becomes the guiding force of the migrating herd. on see, et mis saab selleks juhtivpunktiks sellele rändavale karjale. Or if you consider the migrating fish or whales. või kui sa mõtled kaladele või vaaladele. It's amazing how that they respond to the magnetic field of the earth. on huvitav, kuidas nad reageerivad maa magnetväljadele. Changing ocean mineral concentrations. muutuvatele ookeani sisaldusele. And the final thing is polarized light. ja viimane asi on polariseerunud valgus. So if I put it real simple, ma panen selle väga lihtsatesse sõnadesse. the thing that draws us to migrate in God see asi, mis paneb või tõmbab meid Jumalas rändama,
is the amount of light that we're able to receive. on see valguse hulk, mida me oleme võimelised vastu võtma. Another word for light Teine sõna valgusele is revelation. on ilmutus. Are you able to consistently receive the current revelation of God? Kas sa oled pidevalt valmis või võimeline vastu võtma Jumala pidevat ilmutust? Because that will determine whether you keep moving or not. Sest see määrab kindlaks, kas sa jätkad liikumist või mitte. Now, whenever the revelation comes, Kui iganes ilmutus tuleb, waiting too long to respond to it can produce certain risk. kui me ootame liiga kaua, et sellele reageerida või vastata, siis see võib esile tuua teatud riskid. Number one is lost opportunity to depart when the Spirit is drawing you. Esimene on kaotatud võimalus liikuma hakata, kui vaim sind tõmbab. Remember when the Lord first gave the children of Israel the opportunity to go into the promised land? Mäletad, kui issand andis Iisraeli lastele esimese võimaluse minna tõotatud maale? And they sent spies to spy out the land. Ja nad saatsid need maakuulajad sinna maad kuulema. And some came back with God's report and others with an evil report. Mõned tulid tagasi Jumala raportiga, teised kurja raportiga. Well, you know the rest of the story. Ja te teate ülejäänud lugu. Is that they entered into a 40-year period of delay. Ja see oli see, et nad sisenesid 40-aastasesse sellisesse edasilükkamise aega. And what happened during that delay was that many died. Ja mis juhtus selle hilinemise ajal oli see, et nad paljud surid. Now you could ask, was that the perfect will of God? Sa võid küsida, et kas see oli Jumala täiuslik tahe? My answer to you is absolutely not. Minu vastus on absoluutselt mitte. Now there are not many things that I say absolute about, but that is absolutely not. Pole palju asju, mille kohta ma ütlen absoluutselt, aga selle kohta ma ütlen absoluutselt mitte. Because God intended for them to make that trip between 11 to 14 days. Sest Jumal plaanis, et see rännak oleks 11 kuni 14 päeva. How do you turn a trip of 11 to 14 days into 40 years? Kuidas sa teed 11 kuni 14 päeva pikkuse teekonna 40 aasta pikkuseks? Other than one has accepted the wrong information for the season that they're in. Muidu, kui ta ei ole vastu võtnud valet informatsiooni selle ajajärgu kohta, millest ta on. See, what is the information for the season that we're in? Mis on siis see informatsioon selle ajajärgu kohta, milles me oleme? You see, another way to say this is, what is the revelation for the season that we're in? Teine võimalus seda öelda on, et mis on see ilmutus selle ajajärgu kohta, milles me oleme? Because there is a revelation that is assigned to every season in God. Sest on üks ilmutus, mis on määratud iga ajajärgu jaoks Jumalas. And if I'm living on the revelation of the previous season, ja kui ma elan eelneva ajajärgu ilmutuses, and trying to transfer that into the current season, ja püüan seda edasi või üle kanda ka praegusesse ajajärku, more than likely I'm going to put myself into a position of delay. siis on üsna tõenäoline, et ma panen ennast ühte viivitamise aega. And what it becomes is a lost opportunity. Ja mis sellest saab, on kaotatud võimalus. Now another word for opportunity is kairos moment in God. Ja teine sõna võimaluse kohta on kairos hetk Jumalas. Also what happens is that you lose the privilege of early arrival. Ja teine asi, mis juhtub, on see, et sa kaotad varajase saabumise võimaluse. In other words, you lose the opportunity of being cutting edge in God. Teisisõnu, sa kaotad võimaluse olla selleks lõikepunktiks või teravaks kohaks. Now, if God has placed being a trailblazer in your spirit, you will not be happy following. Kui Jumal on pannud selle sileti teraviku sinu sisse, siis sa ei ole eriti õnnelik selle üle. Now, more than likely, you would not be here if you were not a trailblazer. Kui on üsna tõenäoline, et kui sa ei oleks see sileti teravik, siis sind ei oleks siin. But see, all of this is important. Aga see on oluline, when we take the trip with God. kui me oleme rännakul Jumalaga. The final thing that I want to give you is that travelers must remain completely focused.
ja viimane asi, mida ma tahan öelda, on see, et rännakul olijad peavad püsima täielikult fokusseerituna. You can't become distracted by food and other things to acquire along the way. Sa ei saa nagu saada kõrvale juhitud toidu ja muude asjade poolt sellel teekonnal. Now let me walk through each of these things from the scripture. Las ma nüüd pühakirja järgi kõnnime läbi kõigist nendest asjadest. Here's your first assignment. Siin on su esimene ülesanne. Read for me Deuteronomy chapter 2. Loe 5. Moosese 2. peatüki. And what you will find in that chapter Ja mida sa leiad selles peatükis? is that Moses begins to prepare the next generation for inheriting the promise. On see, et Mooses hakkab ette valmistama järgmist põlvkonda selle tõotuse pärimiseks. And what God said to him to say to them Ja kui Jumal ütles talle, et Mooses ütleks edasi rahvale, is that you have traveled around this mountain long enough. ta ütles, et te olete rännanud ümber selle mäe piisavalt kaua. And basically they have been going around that mountain for 38 years. Ja põhimõtteliselt nad olid ümber selle mäe rännanud 38 aastat. And it was within the territory that the Lord had given to the children of Esau. Ja see oli tegelikult territoorium, mille Jumal oli andnud Eesavi lastele. In fact, the specific mountain was Mount Seir. Ja tegelikult see mägi oli Seari mägi või? Okay. And what happens there is that was Esau's assignment. If you go back into the book of Genesis. Kui sa vaatad esimese Moosese raamatust, siis sa näed, et see oli tegelikult Eesavi piirkond või talle määratud. You'll find that the Lord said, I've given that area to the sons of Esau. Ja Jumal ütles, et ma olen selle maa andnud Eesavi lastele. And so the Lord said, turn north. Ja Issand ütles, et pöördu põhja. And it's interesting to me how that the North Star becomes a guiding light for many things that are migrating. Ja on huvitav, kuidas see põhjanael, põhjatäht on saanud paljudes rännakuteks selliseks suunajaks. So what that means is that they had been circling that mountain in the south. Ja mida see tähendab, oli see, et nad olid ümber selle mäe käinud seal lõuna pool. That's the reason that God said turn north. Sellepärast Jumal ütles, et pöörduge põhja poole. Because only as they would move northward could they move toward fulfillment. Sest ainult siis, kui nad kõnnivad põhja poole, kõnnivad nad selle täitumise poole. Now he said, I'm not going to give you not one single meter of the land that belongs to the children of Esau. Ja ta ütles, et ma ei anna teile ühtki meetrit seda maad, mis kuulub Eesavi lastele. And then as they passed through the territory that belonged to the children of Ammon. Ja siis, kui nad läksid läbi selle territooriumi, mis kuulus Ammoni lastele. The Ammonites came from Lot. Ammonlased pärinesid Lotist. Now think about Esau Mõtle Eesavile and Lot. ja Lotile. Okay, if we go back in history, Kui me ajaloos tagasi lähme, Esau, of course, was the twin brother of Jacob. siis Eesav oli muidugi Jaakobi kaksikvend. So we know that both of these are the grandsons of Abraham. Ja mõlemad olid Abrahami pojapojad. Abraham was Lot's uncle. Abraham oli Loti onu. And so the children that came from Lot. Ja need lapsed, kes pärinesid Lotilt, Abraham is their, what we call in America, great uncle. siis neile on Abraham vanaonu. So what we see here is that the Lord spoke to the sons of Israel that I'm not going to give you the land of your kin people. Ja Issand siin ütleb Iisraeli lastele põhimõtteliselt, et ma ei anna teie sugulasrahvaste maad teile. Now remember, they're migrating. Pidage nüüd meeles seda rändajat. The reason that this is so crucial Põhjus, miks see on nii oluline, is that we must respect the boundaries that God has given to others. on see, et me peame austama neid piire, mis Jumal on andnud teistele. We must respect the inheritance that God has given to others. Me peame austama seda pärandit, mis Jumal on andnud teistele. That's the first thing that you must learn in Deuteronomy chapter 2. See on esimene asi, mis sul tuleb ära õppida 5. Moosese 2. peatükist. The Lord said to them, do not provoke them. Issand ütles, et ärge neid kuidagi Do not make war with them. provotseerige,
ärge pidage sõda nendega, He said, because I have given them this land as an inheritance. sest ta ütles, et mina olen andnud neile selle maa pärandiks. Do you know how you look at that today? Kas sa tead, kuidas sa seda täna vaatad? There's no reason for us to provoke the Pentecostals. Ei ole mingit põhjust meil täna nelipühilasi provotseerida. There's no reason to provoke the Baptists. Ega baptiste. There's no reason to provoke the Lutherans. Ei ole põhjust provotseerida luterlasi. There's no reason to provoke the Russian Orthodox. Ei ole põhjust provotseerida Vene ortodokse. Because their inheritance is their inheritance. Sest nende pärand on nende pärand. You know what God wants us to do? Tead, mida Jumal tahab, et me teeksime? Respect that. Respekteeri seda. Are you with me? Oled sa kaasas? You see, that point you can learn from Deuteronomy chapter 2 in the beginning. Selle punkti sa võid õppida 5. Moosese 2. peatükist sealt algusest. Because you see, if you can't respect what God has given to another, Sest kui sa ei suuda respekteerida seda, mis Jumal on kellelegi teisele andnud, it's really going to be difficult to respect what God has given to you. siis on väga raske austada ja respekteerida seda, mis Jumal on sulle andnud. Now, what he did say to them Aga mida ta ütles neile? was that they had to cross this brook called Zered. Aga oli see, et nad pidid ületama ühe väikese oja. You see, there's always water connected to the process of migration. Selle rännaku protsessiga on alati seotud vesi. The interesting thing about this, Huvitav selle juures on see, there's water connected to our migration. et meie migratsiooniga on ka seotud vesi. We're drinking from the rivers of the water of life. Me joome elujõe vetest. You cannot move without water. Sa ei saa liikuda ilma veeta. Now, it's amazing to me that this word Zered, Ja nüüd on huvitav, et see sõna it means to be exuberant. Seredi jõgi. It means to be exuberant in growth. See sõna siis seret tähendab olla kasvus selline väga lopsakas või kiiresti kasvada. Now, think about this. Ülevoolav This kasvus. is amazing to me. Minu jaoks on hämmastav, That God connects them in their migration et Jumal ühendab neid nende rännakus to a river that indicates they should be excited about their growth. sellega, et nad oma rännakus peavad olema põnevil oma kasvust. Here's the simplicity of it. See asja lihtsus on selles. If you're not excited about where God is taking you, Kui sa ei ole põnevil sellest, kuhu Jumal on sind viimas, more than likely you will not motivate anyone else to take the trip with you. siis on üsna tõenäoline, et sa ei suuda kedagi motiveerida endaga kaasa tulema. Because the joy of the Lord is always our strength. Sest rõõm issandas on alati meie tugevus. You see, you can afford to cast off many things along the journey. Sa võid paljusid asju endast heita kõrvale selle rännaku jooksul. And there's many things that we must lose as we grow. Ja tegelikult ongi nii, et kui me kasvame, me peamegi paljud asjad kaotama enda juurest. But the thing that you cannot afford to lose, Aga üks asi, mida sa ei saa endale lubada, et sa kaotad selle, not ever, mitte kunagi, regardless of your circumstance, vaatamata olukorrale, you cannot ever afford to lose the joy of the Lord. sa ei saa iial lubada endale issanda rõõmu kaotamist. Because wherever we are, Sest kus tahes me oleme, there's something that we're learning in God. on midagi, mida me õpime Jumalas. Even what we call a negative. Isegi mida meie nimetame negatiivseks. God is even teaching us even in that. Jumal õpetab meid isegi selles. So if you will stay centered in Christ, Nii et kui sa jääd keskendunuks Kristusele, what men call failure, siis mida inimesed nimetavad läbikukkumiseks, God simply calls it an opportunity to learn. Jumal nimetab seda võimaluseks õppida. And so that's why we're always falling, not backward, but forward. Ja sellepärast me kunagi ei kuku tahapoole, vaid ette. Amen. Amen. I love that. Mulle see meeldib. So that way we can reconcile Sellisel viisil me saame nagu lepitada and redeem every one of our failures. ja lunastada kõik oma läbikukkumised. And let others call it failure, Ja las teised nimetavad seda but läbikukkumiseks. we call it progress. Aga meie nimetame seda progressiks. Hallelujah. There was another river Oli veel üks jõgi, that was connected with Deuteronomy chapter 2. mis oli seotud 5. Moosese 2. peatükiga. And it was called Arnon. Ja selle nimi oli Arnon.
And the interesting thing about this particular river ja huvitav asi selle konkreetse jõe juures is that it simply means that there is a breaking forth, there's a bursting forth on see, et see on üks esile murdmine, esile tulemine. And it's a bursting forth really like the joy of God bubbling up within you. Või välja purskamine, kuidas issanda rõõm mullitab välja sinust. Now remember the brook Zered? Mäletad seda Seredi jõge? Means you exuberant in growth. See on see, et sa oled nagu elevil või põlevil selles kasvamises. Now look at the group. Vaata nüüd seda gruppi siin. It will not always be this size. See ei ole alati selle suurusega. But what you must do is get happy before it get to the size it's going to get to. Aga mida sa pead tegema on see, et sa pead saama rõõmsaks enne, kui see grupp saab selleks suuruseks, milleks ta saab. Because your joy will be the thing that's contagious, that will draw others. Sellepärast, et sinu rõõm on see, mis muutub nakkavaks ja tõmbab teisi. And then in our worship, ja siis meie ülistuses we just simply burst forth in joy. Me lihtsalt purskame välja rõõmus. Thanking God that He has chosen us for this assignment. Tänades Jumalat, et tema on meid valinud selle ülesande jaoks. Now it wasn't because we were better or anything else than anyone else. See ei ole mitte selle tõttu, et me oleme paremad kui keegi teine. It simply comes down to one thing. See tuleb lihtsalt ühe asja juurde. By His grace He has chosen us. Oma armu kaudu on ta meid valinud. See, consider this. Mõtle sellele. There were others in your group before now. Enne oli siin teisi. And there were others who saw some things from the past. Ja oli teisi, kes nägid asju minevikust. But why did God open your eyes to see what you're seeing now? Aga miks Jumal valis sind nägema neid asju, mida sa näed nüüd? Is it because all of a sudden you became good enough? Kas see on sellepärast, et ühel hetkel sa äkki said piisavalt heaks? And the answer once again is absolutely not. Ja loomulikult vastus on taaskord absoluutselt mitte. It comes down to one thing. Asi jõuab ühe asja. He chose you, amen, from the foundation of the world. Tema valis sind enne maailma rajamist. He chose you for this time. Ta valis sind selle aja jaoks. He opened your eyes for this time. Ta avas sinu silmad selle aja jaoks. So that you could see clearly what you are seeing. Et sa võiksid näha selgelt seda, mida sa näed. And see, that's why we can drink from the river of Arnon. Ja sellepärast me saamegi juua sellest Arnoni jõest. Where literally there's explosive joy, hallelujah, that comes out of us. Sõna otseses mõttes seal on sellist plahvatuslikku rõõmu, millest me võime osa saada. And there's always a heart of gratitude in us toward our God. Ja meie sees on alati üks tänulikkuse süda Jumala suhtes. You see, as you migrate, there's a connection to the water. Nii et kui sa rändad, siis seal on üks ühendus veega. Now here's the other thing. Teine asi on see. That first army, see esimene armee, every man in that army had to die except for Caleb and Joshua. Iga mees selles armees pidi surema, välja arvatud Kaaleb ja Joosua. You see, when the migration is made, kui toimub see ränne, there will be those who are lost along the way. Siis on neid, kes jäävad kadunuks sellel teel. Don't worry. Ära muretse. They will be replaced. Nad saavad asendatud. Although out of 603,550 men, only 2 survived. Sellest rohkem kui 600 000 ainult 2 jäid. That's not a very good odds, is it? See ei ole just eriti hea võimalus. Šans. But what you will find is that they were replaced. Aga mida sa leiad on see, et nad asendati? By an army of 601,000 and a few men. 601 000 ja mõned peale meest. And the other thing was, it was a different priesthood than the previous one. Ja samuti oli ka teine preesterkond, kes enne. You see, the first army was numbered by Aaron the priest. Esimest armeed luges preester Aaron. Now the second army is numbered by Eleazar the priest. Teist armeed luges preester Eliezer. And so what you end up finding is that there is a different priesthood
that is connected to the generation that will inherit. Ja mida sa leiad siis on see, et selle põlvkonnaga, kes saab pärimamaa, on seotud teine preesterkond. See, what was the priesthood of the old order? Mis oli siis vanakorra preesterkond? It was the priesthood that came out of Aaron. See oli preesterkond, kes tuli Aaronist. That was the priesthood of the Old Testament. See oli Vana Testamendi preesterkond. But what is the priesthood of the New Testament? Aga mis on Uue Testamendi Or the priesthood preesterkond? of the New Order? Või Uue korra preesterkond? It is the priesthood out of Melchizedek, See on preesterkond, kes pärineb Melkisedekist. priest of Most High God. Kõige kõrgema Jumala preester. Amen. He's a king and a priest at the same time. Tema on kuningas ja preester samaaegselt. So the first priesthood comes out of Levi, Nii et esimene preesterkond tuleb Leevist, but the last priesthood comes out of Judah. aga viimane preesterkond tuleb Juudast. So you're going to see the progress from Levi to Judah. Nii et sa näed seda progressi Leevist Juudasse. And the final thing that we'll conclude about this Ja viimane asi, millest me siin räägime, is that really we are the order of Melchizedek in this day. on see, et me oleme tegelikult Melkisedeki korras tänasel päeval. This is what Hebrews chapter 7 says. Hebrealastele 7. peatükk ütleb, For we know that our Lord sprang forth out of Judah. sest me teame, et meie isand tuli esile Juudast. And as far as Judah was concerned, Ja mis puudutas Juudat, there was no assignment of priesthood, sealt ei olnud määratud preesterkonda, but there was the assignment of kingship. aga oli määratud kuningas. And so now we're bringing the king Aga nüüd me toome selle and kuninga the priest ja preestri together kokku in one. ühte. So when you go back into the Old Testament, Kui sa lähed tagasi Vanasse Testamenti, in that great chapter of Ezekiel chapter 37, Hesekieli 37. peatükki, God said he would take the stick of Judah siis Jumal ütles, et ta võtab selle Juuda and the stick of valitsuskepi and the stick of Ephraim, ja Efraimi valitsuskepi and he would bring them together ja ta toob need kokku and form one stick. ja ta teeb need üheks. Joshua was from the tribe of Ephraim, Joosua oli Efraimi suguharust and that is the between assignment in our migration. Efraim on siis nende kahe ülesande või määratud vahepealne. And so this is interesting, Ja see on huvitav, because what God does is take Levi sest mida Jumal teeb, on, et ta võtab Leevi and join to Judah, ja liidab Juudaga and he takes Ephraim ja ta võtab Efraimi and join to Judah. ja liidab Juudaga. So what becomes the common point of both Ja mis saab siis mõlema ühiseks punktiks? is Judah. See on Juuda. As they moved forward, Kui nad liikusid edasi, the scripture tells us in Deuteronomy 2 that it had been 38 years in the position that they were in. 5. Moosese 2. peatükis räägitakse, et nad olid olnud selles kohas 38 aastat. Do you remember the story in the book of John concerning the lame man that was around the pool of Bethesda? Kas sa mäletad Johannese evangeeliumis seda lugu jalutust mehest, kes oli olnud Bethesda tiigi ääres? Do you remember how old he was? Mäletate, kui vana ta oli? Or how long he had been in that Või kui condition? kaua ta oli olnud selles olukorras? It was 38 years. See oli 38 aastat. You see, that was a picture of Israel See oli pilt Iisraelist in the wilderness. kõrbes. They were lame Nad olid jalutud and had no idea they were lame. ja neil ei olnud aimugi, et nad olid jalutud. They needed someone to put them in the waters. Nad vajasid kedagi, kes paneks nad sinna You see, vette. water is always connected to healing and migration. Vesi on alati seotud tervenemise ja liikumisega. Just like this lame man did. Nii nagu see jalutu mees tegi. But he had no man. Aga tal ei olnud inimest. He had no Adam to help him. Tal ei olnud Aadamat, kes teda See, come on, aitaks. there's nothing in the system that will help us to migrate. Selles süsteemis ei ole midagi, mis aitaks meil rännata. There's nothing in the system that will give us the present help that we need. Selles süsteemis ei ole mitte midagi, mis annaks meile seda käesolevat abi, mida me vajame. If I can say it real simple, Kui ma võiks seda öelda väga lihtsalt. there's nothing in the flesh order that you can lean on to help you now. Liha korras ei ole midagi, millele sa võiksid toetada, mis sind aitaks. But what we need is a man. Aga mida me vajame, It's on not üks an old meest. man, See ei ole vana inimene, but it's a new man. vaid uus inimene. A grace man.
armumees. Hallelujah. And what he asks, he does not ask, do you want to be healed? Ja mida ta küsib? Ta ei küsi, et kas sa tahad saada terveks. His question is profound. Tema küsimus on väga sügav. Will thou be made whole? Kas sa tahad saada tervikuks? See, that's the question today. See on küsimus täna. We've had healing movements. Meil on olnud We've had healing tervenemisliikumised, revivals. tervenemisärkamised, But it did not produce wholeness. aga see ei toonud terviklikkust. And that's the question that apostolically we must ask today. Ja see on see, mida me peame apostlikult täna küsima. Will thou be made whole? Kas sa soovid saada terviklikuks? You see, it speaks directly against any lame condition. See räägib otseselt iga jalutu olukorra vastu. And it's Seisus või? grace to help in this current time. Ja selles on armu, et aidata praegusel ajal. Because the thing that you will find about the priesthood of Melchizedek Sest see, mida sa leiad Melkiseedeki is korras, that priesthood is full of mercy on see, et see preesterkond on täis and it is alastust full of grace. ja ta on täis armu, Because it comes directly out of the throne of God. sest see tuleb otse Jumala troonist. That's why we come boldly to the throne of grace, Sellepärast me tuleme julgelt tema armutrooni ette, where we find mercy kus me leiame and halastust we obtain grace to help ja me saame abiks in armu this time of need. sellel vajaduse ajal. And I am certain that the body of Christ is in a place of need. Ja ma olen kindel, et Kristuse ihu on abi või vajaduse kohas. But we cannot keep presenting the same kind of priesthood with the same dysfunctions. Aga me ei saa esitada korduvalt seda sama preesterkonda samade vigadega või asjadega, mis ei toimi. We can't keep presenting a priesthood that's full of mixture. Me ei saa esitada preesterkonda, kes on täis segu, But a priesthood who understands with certainty what they're called to do. vaid preesterkonda, kes mõistab selgelt, milleks nad on kutsutud. And that is to speak the word of deliverance and the ministry of deliverance to the creation. Ja see on rääkida vabastuse sõna loodule. In light of our story, Meie loos. what is the reason Mis on põhjus? that you would even call Moses Miks sa kutsud Moosest? if your aim is not to get the people to the promised land? Kui su eesmärk ei ole viia inimesi tõotatud maale. Why call Moses just to get them halfway there? Miks kutsuda Moosest inimesi viima poolele teele? Why call Moses just to leave them in the wilderness wandering around? Miks kutsuda Moosest, et viia rahvast sinna kõrbesse rändama ringi ratast? You see, we always must keep our eyes on the goal. Me peame alati oma silmad hoidma eesmärgil. And not be distracted by anything that's going on in the wilderness. Ja mitte saama kõrvale juhitud sellest, mis toimub seal kõrbes. Because all that will do is place us in a position of delay. Sellepärast, et see seab meid lihtsalt sellele viivituse paika. You see, it's like the animals that are migrating. See on nagu need loomad, kes rändavad. You can't stop just because you see a lion along the way. Sa ei saa peatuda selle tõttu, et sa näed lõvi tee peal. That's just a distraction. See on üks kõrvale juhtimine. Those things will always be along the way. Need asjad on alati seal tee peal. Let me say it like this. Las ma ütlen nii. You can't stop just because somebody criticizes you. Sa ei saa peatuda selle tõttu, et keegi sind kritiseerib. You cannot stop because someone says it's false doctrine. Sa ei saa peatuda selle tõttu, et keegi ütleb, et see on valeõpetus. Because we always judge based upon the amount of light that we have. Sellepärast, et me alati mõistame kohut vastavalt sellele valgusele, mis meil on. And what's truth to one man may not be truth to another. Ja see, mis on tõde ühele inimesele, ei pruugi olla tõde teisele. Does that disqualify them from being a son of God? No. Kas see diskvalifitseerib neid olemast Jumala poeg? And Ei. nor does it disqualify you. Aga see ei diskvalifitseeri ka sind, Because we're all migrating. sest me kõik oleme rändamas. Now here's the final thing the Lord said to them in Deuteronomy chapter 2. Ja viimane asi, mis Issand ütles neile 5. Moosese 2. peatükis. He made it very clear that he had given Sihon and Og, the kings of the Amorites, and their land to the sons of Israel. Ta tegi neile väga selgeks, et ta oli andnud, Jumal ütles neile täpselt, millise maa ja millise territooriumi ja millise kuningamaad ta oli neile andnud. Now let's get the picture together here. Paneme pildi kokku siin. He said the sons of Esau
ta ütles, et Eesavi pojad and the sons of Lot. ja Loti pojad, He said, do not fight with them ta ütles, ärge võidelge nendega and do not try to take their inheritance. ja ärge püüdke võtta nende pärandit. That's not yours. See ei ole teie oma. So let's make it modern day. Toome selle kaasaega. What God has given the Pentecostals, Mis Jumal on andnud what God nelipühilastele, has given the Baptists, mis Jumal on andnud baptistidele, what God has given the Orthodox. mis Jumal on andnud ortodoksidele. Don't mess with them. Ärge puudutage sellesse. That's their inheritance. See on nende pärand. See, we're journeying. Meie rändame. God told them, you're passing by their land. Jumal ütles, et minge mööda nende maast. Respect them. Respekteerige neid. Respect their borders. Respekteerige nende piire. Because he's not going to give you what belongs to them. Sest ta ei anna teile seda, mis kuulub neile. But when it came to the Amorites, Aga kui asi jõudis amorlasteni, remember they were one of the 7 nations in the land. The Lord said, I've given you this as an inheritance. Mäletate, nemad olid üks nendest 7 rahvast, kelle kohta Jumal ütles, et ma olen andnud nende pärandi teile. And that's why he permitted them to battle against them. Sellepärast ta lubas neil võidelda nende vastu. You see, you must discern what and who you are to fight against. Sa pead ära tundma või eristama, mille vastu või kellega sa võitled. Now, what does Paul tell us about our fight? Ja mida Paulus ütleb meie võitluse kohta? That we do not wrestle against flesh and blood, Et me ei võitle liha ja vere vastu, but it's more against principalities and powers, vaid meelevaldade ja valitsuste võimude wicked vastu spirits in high places. ja kurjade vaimude vastu taevaste all. You see, if the rulers of the darkness of this world, Me näeme selle pimeduse maailma valitsejaid. you see, if we're ever clear about this, Me peame olema selged selles, you'll never see a person as your enemy again. et sa kunagi ei näe ühte isikut või inimest enda vaenlasena, But you realize where the real fight is. vaid sa mõistad, kus see tõeline võitlus See, käib. come on, church. We're pulling down strongholds. Me ju kisume maha neid kindlustusi. Those strongholds are in the realm of thought. Need kindlustused on mõttesfääris. Paul said every thought that exalted itself against the obedience of Christ. Iga mõte, mis ülendab ennast Kristuse sõna kuulmise vastu. See, that's what we must be aggressive against. See on see, mille vastu me peame olema agressiivsed. And not aggressive against people. Ja mitte agressiivsed inimeste You see, vastu. this is what he said to do with people. Ta käskis inimestega teha nii. As much as be within you, Nii palju, kui teist oleneb just. live at peace Elage rahus. with all men, Kõigi inimestega. especially those of the household of faith, Eriti usu kojast. because they're fellow brothers and sisters Sest nad on kaasvennad ja õed. of the human race. Inimesed. But when it comes to wrestling, Aga kui asi puudutab võitlemist, let's deal with the principalities and powers. siis tegeleme nende meelevaldade ja võimudega. Don't you realize something? Kas sa ei mõista midagi? That in your capital city, Tallinn, Et teie pealinnas Tallinnas, don't you realize that the religious spirit would be stronger here than any other part of your nation? et siin on see religioosne vaim tugevam kui kusagil mujal. Don't you realize that the light that God has given you would be fought more here than any other part of your nation? Kas sa ei mõista, et see valgus, mille Jumal sulle andnud on, selle vastu võideldakse siin rohkem kui kusagil mujal? Because it's the capital. Sellepärast, et see on pealinn. You see, this is what the enemy knows. See on see, mida vaenlane teab. That if a beachhead of the kingdom can be established in the capital, Et kui üks kindlustus või see kant saab ehitatud pealinnas, siis kuningriik saab rajatud. the ray of this would go all over your nation. Siis see kiir läheb üle kogu, nagu see valguskiir läheb üle kogu maa. What I'm talking about is the light ray of that would go all over your nation. Ja ma räägin valguskiirest, mis läheb üle kogu teie maa. And so that's why we must pray Ja sellepärast meil tuleb palvetada, that this will not be stopped. et seda ei saa peatada. Are you with me? Oled sa kaasas? Because we're migrating, Sest me rändame, we're journeying, me oleme teekonnal and we will not stop until we reach the goal. ja me ei peatu enne, kui me jõuame eesmärgini. Estonia as a nation Eestimaa kui rahvas, that is under God, kes on Jumala all, indivisible, võidetamatu, with liberty vabadusega, and kingdom justice,
kuningriigi õigusega for all. kõigile. We cannot stop Me ei saa peatuda, until that has happened. kuni see on juhtunud.